Reka nongere mbasuhuze mbifurize ibihe byiza ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane muri aka kanya mudukurikiye muri bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze rero muri amakuru y'umwihariko mwebwe mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Ni inkuru y'intsinzi ku Rwanda n'Abanyarwanda bose muri rusange. I Paris mu murwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa, Madame Louise Mushikiwabo amaze gukora amateka akomeye cyane. Iyi ni inkuru ngiye kurambura mu kanya gatoya, ariko gusa nk'uko maze kumenyera duhera mu makuru mu buryo bw'inshamake. Babwira ko urwego rushinzwe iby'indege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwatangaje ko rwatangiye iperereza nyuma y'uko indege ya sosiyete ya JetBlue yagonganye na drone ubwo yari igiye kugwa ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya John F Kennedy i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege yo mu bwoko bwa Airbus A321 yari iturutse i Las Vegas yagonze iyo drone ubwo yari igeze ku butumburuke bwa metero 914 igana aho igwa. Nubwo habaye iyo mpanuka itunguranye, iyi ndege yarangije urugendo rwayo igwa neza ku kibuga cya John F Kennedy. Abagenzi bose bamanuka mu buryo busanzwe. Sosiyete ya JetBlue yavuze ko nyuma yo kugwa indege yahise ijyanwa gusuzumwa, ariko ntihagaragaye ibyangiritse cyangwa se ibimenyetso by'uko yagonganye n'iyo drone. Ibibaye nyuma y'iminsi mike indi ndege kandi ya United Airlines ihuye n'indi drone ubwo yari igiye kugwa ku kibuga cya Newark Liberty International Airport, nacyo kandi kiri mu gace ka New York. Iyi sosiyete iki kigo cy'indege muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyibutsa ko drone zitagomba kandi kwegera cyangwa se gukorera hafi y'ibibuga by'indege kuko bigora abapilote kuzibona ndetse no kuzirinda muri rusange. Duce muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mabwire ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yajyanye mu rukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga umushinga w'itora rya Kamarampaka rigamije kuvugurura iri tegeko risumba ayandi mu gihugu. Bwana Faci yabimenyesheje abanyekongo kwa 29 Kamena 2026 ubwo yavugaga ijambo rijyanye n'isabukuru y'imyaka 66 DRC imaze ibonye ubwigenge nyuma yaho imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko kandi yemeje uyu mushinga wateguwe n'abamushyigikiye. Uyu mukuru w'igihugu yasobanuye ko mbere y'uko abawushyiraho umukono uru rukiko rukwiye kandi kubanza kugenzura niba bubahiriza itegeko nshinga, agaragaza ko ibyo yabikoze mu rwego rwo kubaha inzego z'igihugu ndetse n'ubufatanye bwazo. Igihangayikishije batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ni ikigambiriwe cyane mu kuvugura itegeko nshinga ari ukwemerera uyu mukuru w'igihugu kurenza manda ebyiri kandi yaragombaga gusimburwa muri 2028. Mu kiganiro Perezida Felix Tshisekedi yagiranye n'abanyamakuru mu ntangiriro za Gicurasi 2026 yavuze ko abanyekongo niba musaba gukomeza kandi kwayobora bazabyemera kandi ku mwaka wa 2028 nugera igihugu cyabo kikiri mu ntambara atazaba amatora. Batavuga rumwe n'ubutegetsi bashinze ihuriro bise C64 rifite intego yo kurwanya umugambi wo kuvugura itegeko nshinga. Tariki ya 12 Kamena bakoreye imyigaragambyo ku nteko ishinga amategeko bateguza ko bazakora indi ku itariki ya 8 Nyakanga. Byateganyijwe ko imyigaragambyo muri Nyakanga izabera imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu, aho aba banyapolitiki bashyigikiye kandi bazabashinja Perezida Felix Tshisekedi ubugambanyi bamusaba kwegura. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwa Jacques Shaban Loko yatangaje ko gusaba umugaba w'ikirenga w'ingabo kwegura mu gihe kandi ayoboye ingabo zihanganye n'umwanzi bifatwa nk'ubugambanyi. Shaban yaciye amarenga ko abazitabira imyigaragambyo iteganyijwe imbere y'ingoro y'umukuru w'igihugu ndetse n'abayiteguye bashobora kandi gukurikiranwa n'ubutabera nk'uko amakuru abivuga. Reka duce kandi Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mabwire ko ibikorwa bihuza abantu benshi byahagaritswe kubera icyorezo cya Ebola. Minisitiri w'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jacques Shaban yahagaritse ibikorwa bihuza abantu benshi Kinshasa mu rwego rwo gukumira icyorezo cya Ebola cyugarije uburasirazuba bw'igihugu. Kugeza tariki 28 Kamena 2026 abo byemejwe ko banduye Ebola bageze ku 1307 barimo 377 bapfuye. Minisiteri y'ubuzima muri iki gihugu igaragaza ko ari abo mu ntara ya Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya ndetse no gukumira indwara Africa CDC kigaragaza ko iki cyorezo cyamaze gukwirakwira henshi mbere y'uko gitangazwa bwa mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki ya 15 Kamena. Hari impungenge ko iki cyorezo kandi gishobora kugera mu zindi ntara zihana imbibi n'izagaragayemo iki cyorezo nka Chopo, Hotwell, Barwell ndetse zashyiriweho ingamba zihagarika amahuriro y'abantu benshi. Minisitiri w'umutekano kandi yahagaritse amahuriro y'abantu benshi no mu murwa mukuru Kinshasa utuwe n'abantu miliyoni 18.
agaragaza ko izi ngamba ari ngombwa bitewe n'ubucucike bwaho. Abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa RDC banenze iki cyemezo bavuga ko cyashyizweho mu rwego rwo kuburizamo imyigaragambyo bateganyije ku itariki ya 8 Nyakanga igamije kwamagana gahunda yo guhindura itegeko nshinga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze rero muri aya makuru yacu ku buryo burambuye kuri Madame Louise Mushikiwabo, mbabwira ko abagore bagera kuri 3, umugabo umwe, Abanyafurika ndetse n'umunyaburayi, amatora ya OIF akaba yakomeje kugenda ahumura. Gusa amahirwe menshi aracyahabwa umunyarwandakazi Madame Louise Mushikiwabo yahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yabaye kandi na minisitiri w'itangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu wa kabiri tariki 30 Kamena i Paris mu Faransa, akaba rero harabera igikorwa kitigeze kibaho mu mateka mu myaka 56 y'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa, Organisation Internationale de la Francophonie. Ku nshuro ya mbere abakandida bashaka kuyobora uyu muryango baragaragara imbere ya minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu biwugize, buri wese agaragaza icyerekezo afite mbere y'amatora ateganyijwe mu nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma izabera i Phnom Penh muri Cambodia mu Gushyingo 26. Ni igikorwa cyafunguye ku mugaragaro urugendo rukomeye ruganisha Organisation Internationale de la Francophonie mu matora nyayo, bitandukanye nuko byahoze mu myaka yashize aho uwayoboraga ari uwo ibihugu byinshi cyane byabaga bishyigikiye. Ubu buri gihugu gifite ijwi rimwe, nta kwitwaza ko uri Canada cyangwa se uri Ufaransa ukaba wagena uko ibintu bigenda. Ibi bijyanye n'amavugurura yakozwe na Mushikiwabo kuva yajya ku butegetsi ahanini ku ngingo y'amatora agamije gusubiza ibibazo byari bikunze kubaho. Ubwo umunyakanada Michael Jean yasimbuye yatorwaga, habayemo ibibazo bitewe n'uburyo uyu muryango wakoraga. Kugira ngo umuntu atorwe byasabaga ko habaho ubwumvikane bw'ibihugu bikemeranya ku muntu, hanyuma akaba ari we ushyigikirwa agatorwa. Icyo gihe ibihugu bya Afurika byarananiwe kandi guhuriza hamwe ngo bishyigikire umunyamauritania Jean-Claude Delestra, birangira umukandida Michael Jean wari ushyigikiwe n'Ubufaransa na Canada ari butowe. Uko kwemeranya rero ku bakandida hari n'abakunze kandi kugarukaho, bavuga ko Louise Mushikiwabo yatowe biturutse ku mubano ukomeye u Rwanda rufitanye n'Ubufaransa. Mu mavugurura mashya yakozwe mu buryo bw'amatora ya OIF, ibijyanye no kuba ibihugu bigomba kandi guhuriza ku mukandida runaka byavuyemo. Ubu bisaba gutora mu buryo busanzwe, ijwi rimwe kuri buri gihugu. Nibwo buryo bwagombaga kandi gukoreshwa no mu matora ya manda ya kabiri ya Mushikiwabo, ariko ntacyo bwari gutanga kuko n'ubundi yari umukandida rukumbi. Abakandida bane ni Louise Mushikiwabo, umunyarwandakazi usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa OIF, Juliana Amato Lumumba wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kumba Bey wo muri Mauritania na Dacian Siloze wahoze ari minisitiri w'intebe wa Romania. Buri mukandida ahabwa iminota 45 imbere ya minisitiri. Muri minota 5 niyo kwivuga, 20 yo kugaragaza gahunda ye n'indi 20 yo gusubiza ibibazo by'abahagarara ibihugu. Nyuma abaminisitiri barajya mu nama yihariye yo kuganira ku byo babonye ndetse no gutanga umurongo mbere y'uko abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma bafata icyemezo cya nyuma. Abaminisitiri bazakora raporo bazashyikiriza abakuru b'ibihugu bazatora, ibaha ishusho y'imigabo n'imigambi ya buri mukandida. Nubwo abakandida ari bane, amaso menshi ahanzwe Louise Mushikiwabo usanzwe uyobora uyu muryango. Gusa kandidatire ye kuri inshuro yaravuzwe cyane, atari uko ashyigikiwe n'ibihugu byinshi, ahubwo kubera impamvu za politike zatumye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo itanga umukandida Juliana Amato Lumumba. Mushikiwabo umaze manda 2 ayobora Organisation Internationale de la Francophonie kuva 2018, afatwa nk'ufite amahirwe menshi cyane kubera ubunararibonye, uburyo yayoboye uyu muryango ndetse n'uko ashyigikiwe n'u Rwanda hamwe n'abandi bafata bikorwa bakomeye. Kandidatire ye yemejwe n'u Rwanda nyuma y'uko mu nama y'abaminisitiri bagize umuryango wa la Francophonie yabereye i Kigali mu Gushyingo 25, ibihugu byinshi byasabye ko Mushikiwabo yongera kwiyamamaza bikazamutorera gukomeza kandi kuyobora uyu muryango muri manda ye ya 3. Uwo munsi yavuze ko ubusabe bw'ibyo bihugu abwumvise, ariko ikigomba gukorwa kizagenwa n'u Rwanda kuko aribwo ruzafata umwanzuro niba agomba kuba umukandida. Bijya gutangira muri iyo nama, ubusabe bwari bufitiwe n'ibihugu 2, birangira ibihugu birenga 15 kandi byemeje ko akwiriye kwiyamamaza. Abamushyigikiye bavuga ko yayoboye OIF mu buryo buhamye bugendera ku murongo n'amategeko, agacunga neza umutungo kandi akirinda amakimbirane mu miyoborere y'umuryango. Ku rundi ruhande, Juliana Amato Lumumba yinjiye muri riganwa yishingikirije izina rikomeye rya se Patrice Lumumba no kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aricyo gihugu gifite abaturage benshi cyane bavuga igifaransa. Repubulika yashyize imbaraga
nyinshi cyane muri kandidatire ye, gusa benshi babona ko irimo n'umurongo wa politiki wo kwitamika mushiki wabo cyane cyane bitewe n'umwuka mubi umaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubufaransa busanzwe bufite ijambo rikomeye cyane muri IEF, bivuga ko bukomeje kandi kwirinda kugaragaza uruhande rweruye bitewe n'ijambo bufite muri umuryango kugeza amatora abaye. Hari n'abavuga ko Canada yari yaragiye igirana umwuka utari mwiza na mushiki wabo ku butegetsi bwa Justin Trudeau, ishobora kuba yarahinduwe kandi imyumvire nyuma y'uko Mark Carney ageze ku buyobozi. Kumba Bay wa Mauritania nawe n'undi munyafurika uri guhatanira umwanya, gusa nahabwa amahirwe menshi cyane yo kuba yatsinda. Dacian Cioloz we afite uburambe mu Burayi, ariko kandidatire ye ikomwa mu nkokora nuko benshi muri Afurika babona ko IEF idakwiye kuomborwa icyerekezo cyayo gishingiye cyane ku mugabane ufite umubare munini cyane wavuga igifaransa. Icyo aya matora agaragaza nuko OIF yinjiye mu gihe gishya, uyu muryango wari umenyeye kigiye kugendera ku bwumvikane busesuye matora yawo, ariko ubu winjiye mu matora y'ibanga hagati y'ibihugu 53 bifite uburenganzira bwo gutora bungana. Ibi byaba ari ubwa mbere mu mateka yawo. Ku ruhande rwa mushiki wabo, uru rugamba nirwo gusaba manda ya gatatu yahawe n'abandi bayobozi nka Abdou Diouf. Ku ruhande rwa Lumumba no kurwana ku mwanya Kongo ibona ko ikwiye igihugu kinini ku isi ivuga igifaransa. Abayobozi b'u Rwanda mu nzego zitandukanye bamaze iminsi bakorera ingendo hirya no hino mu bihugu bigize uyu muryango, basaba ko ibihugu kandi byazashyigikira kandidatire yarwo. Mu bindi u Rwanda kandi rusaba abo bayobozi no kuzitabira inama izaberamo amatora muri Cambodia, kuko buri gihe iyo nama nk'iyi yitabiriwe n'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru biba ari amahirwe akomeye cyane bishingiye ku mubano biba bifitanye. OIF igizwe n'ibihugu 90 na za guverinoma muri ibyo bihugu 56 nibyo bitora, umubare munini cyane wabyo nibyo ku mugabane wa Afurika. Reka mu makuru mbabwire ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo umuyobozi w'ibiro rya FC23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa Corneille Nangaa yasanishije Perezida Felix Tshisekedi na Yona wamizwe n'ifi, asaba ingabo z'igihugu kumwubahuka. Mu ijambo rijyanye n'isabukuru y'imyaka 36 Repubulika Demokarasi ya Kongo imaze ibonye ubwigenge kwa 29 Kamena 2026, Nangaa yatangaje ko Perezida Tshisekedi ari ikibazo ku gihugu kandi ko naguma gutegetsi amahoro azakomeza kuba kure nk'ukwezi. Corneille Nangaa yagize ati, nk'uko duhora tubivuga, mureke twikize Yona ubwato bwa Kongo bubone kugera iyo bujya amahoro. Nyuma y'imyaka 7 turi mu mwijima, dutukwa, tubabaye, ibintu bitagenda neza, nta cyabuza abanyekongo kugira intumbero imwe. Uyu munyapolitike anatangaje ko igihe kigeze ngo abanyekongo mu byiciro byose bigize ubuzima bw'igihugu bakanguke babohora igihugu cyabo, barwanye umugambi wo guhindura itegeko nshinga uri gutegurwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Nahacu kugira ngo dutabare igihugu, dusubizeho iyubahirizwa ry'amategeko, dusigasire imibanire myiza, tugarure ukwishyira ukizana, ubutabera ndetse n'icyizere abanyekongo bamaze igihe bambuwe uru rugamba rw'icyubahiro surwa FC23 gusa. Nangaa yatangaje ko igihe abanyekongo bazakora ubutegetsi bw'igitugu aribwo kizabona inzira iganisha ku mahoro, ubutabera, imibanire myiza y'abaturage n'iterambere bamaze igihe kandi kinini bifuza. Yasabye abasirikare n'abapolisi bamaze igihe kinini cyane batotezwa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, barutishwa abacanshuro b'abanyamahanga, bagafungwa kubera impamvu zidafite ishingiro, ko bahaguruka bakarwanya ubutegetsi. Ku basirikare n'abapolisi ba Kongo mwandagazwa umunsi ku wundi, mugafungwa ku mpamvu zitumvikana, ndetse n'uwakabaye ari umugaba w'ikirenga utonesha ingabo z'amahanga n'abacanshuro. Mureke kurinda leta irwanya abantu bayo, muhagurukire kuyubahuka. Corneille Nangaa yinjiye byeruye mu rugamba rwo kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi mu Ukuboza 23. Icyo gihe nibwo yashinze ihuriro rya FC agamije guhuza abanyekongo bose bashaka impinduka. Umutwe witwaje intwaro wa 23 waryiyunzeho nk'igisirikare cy'iryo uhuriro muri rusange. Ibyinshi rero bikomeza kugenda bigarukwaho, gusa tugarutse mu Rwanda gato mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungira akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yamaganye ikirego Repubulika Demokarasi ya Kongo yajyanye mu rukiko rw'umuryango w'abibumbye ICJ, kivuga ko u Rwanda rwakoreye abanyekongo ibyaha birimo ubwicanyi runasahura umutungo kamere wabo. Iki kirego cyatanzwe tariki 26 Kamena 2026 kivuga ko u Rwanda rwohereje ingabo ku butaka bwa RDC mu myaka 30 ishize, rurenga ku masezerano mpuzamahanga menshi arimo ayo mu mwaka w'1988
ajyanye no gukumira jenoside, ayo kurwanya iyicarubozo, ayo kurwanya ivanguramoko n'ayo kurengera abagore. Leta ya RDC ibinyujije muri Minisitiri w'Ubutabera akaba ari n'umwe nkuru yayo Guillaume Ngefa yasabye ICG kwemeza ku mugaragaro ko u Rwanda rwagize uruhare muri ibi byaha. Kuri 29 Kamena 2026 Minisitiri Nduhungirehe yabwiye umunyamakuru Marc Parman wa France 24 ko iki kirego ari amayi ya politike ya RDC agamije guhisha ko ikorana n'umutwe wa genocidaire wa FDLR. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati ni amayeri ya politike ya RDC iri gukorana n'umutwe wa genocidaire witwa FDLR ni President Tshisekedi na leta ye. Icyambere ni bande bakorana n'umutwe wa genocidaire, birumvikana ni leta ya Congo. Yagaragaje ko ingabo za leta ya RDC arizo zikomeje kandi kugaba ibitero ku banyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge muri komine Minembwe ibuza teritwari ya Fizi, Uvira na Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo n'abandi bo mu bwoko bw'Abatutsi bigamije kandi kubarimbura. N'abantu bafite aho bahuriye na Perezida Felix Tshisekedi barimo wahoze ari umuvugizi w'ingabo Sylvain Ekenge, none ninde ukorana n'imitwe y'abagizi ba nabi nka Bazalendo uzana abacanshuro. Mu mpera z'umwaka ushize General Major Ekenge wari umuvugizi w'ingabo za RDC yavugiye kuri televiziyo y'igihugu Radio et Television Nationale du Congo ko abanyekongo bakwiye kwitondera gushaka n'abagore b'Abatutsikazi kuko ngo babyarana nabo badahuje ubwoko. Aya magambo yateje impaka zikomeye. Ibihugu byinshi cyane bya Repubulika Demokarasi ya Congo by'inshuti za RDC birimo Ububiligi bisaba ubutegetsi bw'iki gihugu gufata ibihano umusirikare kubera icyo gitutu bamuhagaritse by'agateganyo kugeza igihe kitazwi. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko igihugu kirenga ku burenganzira bw'ibanze bw'ikiremwamuntu kirimbura abaturage bacyo kibaziza ubwoko bwabo, kidakwiye kurega u Rwanda ibikorwa bya jenoside. Yagaragaje ko kubera ko hari inzego zifite ububasha bwo kwinjira muri dosiye byimbitse arizo zayisuzuma kugira ngo zizatange igisubizo kirambye. Munyembere rero amakuru yacu tuyasoreze mu gihugu cya Tanzania. Mabwire ko Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yaburiye abayobozi n'inzego za leta ku bijyanye no gukoresha nabi umutungo wa rubanda no kwirengagiza inshingano, avuga ko guverinoma itazihanganira ibikorwa nk'ibi aho bigaragaye. Yabigarutseho kuri 30 Kamena 2026 umuhango wo kumurika umusaruro w'ibigo bya leta n'ibyo leta ifitemo imbaraga uzwi nka Dividend Day. Perezida Suluhu yashimangiye ko kubazwa inshingano ari kimwe mu byo leta iha umwanya wa mbere. Yavuze ko amafaranga ya leta agomba gukoreshwa mu buryo bufitiye abaturage akamaro kagaragara. Asaba inzego zose ko imishinga y'iterambere igomba kugaragaramo impinduka zifatika mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Yagaragaje ko akenshi hari ikibazo cyo gutanga raporo zuzuyemo imibare myinshi ariko idasobanutse neza, kandi iyo isesenguye bigaragaza ko nta mpinduka zikomeye ziba zarabaye ku bukungu ndetse no ku iterambere ry'inzego. Dukunze gukora raporo zuzuyemo imibare minini cyane idasobanuwe neza, ariko iyo uyisesenguye usanga nta kintu gikomeye cyabaye, cyangwa se niba hari cyakozwe ntigifite ingaruka zigaragara ku bukungu cyangwa se ku iterambere ry'inzego. Akomeje avuga ko leta izakomeza gushima inzego zikora neza, ariko kandi izakomeza no gukaza ubugenzuzi no gufata ingamba aho bigaragaye ko hari intege nke, hagamijwe kandi kunoza imikorere ndetse no kongera kubazwa inshingano, icyo twakwita mu rurimi rw'icyongereza accountability. Yongeye ko leta idatinya gufata ingamba aho bigaragaye ko hari uburangare cyangwa se ikoreshwa nabi ry'umutungo wa rubanda mu rwego rwo kunoza imiyoborere n'imikoreshereze y'amafaranga ya leta. Munyemere rero mbashimire cyane kandi bifuriza ibihe byiza. Turaza gusubira mu makuru masari imbere.